Hah? Banjarawa tuh Banjara. Nih, umawa. Nih konyanga. Nih kengke maksudnya wale. Seca saya ngerti. Engke. Si ngajak Banjar main ngadep seng. Seng. Tunggu seng, ngadep seng. Seng. Seng janger not. Apa seng? Di negara itu tadi seng. Oh, I dari E. Oh. Yang orang sing. Seng. Oh. Makanya gue awak melalui di tuh si Gumenio di Denpasar. Iya. Mau belanja di pekan awak. Pak, beli kedes. Adik kedes. Tuh bukannya dagang apa kok tuh? Beli kedes. Apa kedes? Tuh nih mau kebar. Oh kedes gitu dagang. Oh, itu baru bener kedes. Awak sing bisa dong ora kedes. Bener. Contoh. Cing. Tuh beli kedes. Kedes apa Gus? Kedes kukur gitu. Kedes apa? Kedes kukur. Kukur. Sing bisa ora kukur. Man. Contoh tuh. Mau kata apa mah dia kedis kukur gitu. Doa nih bunyi kene do, tak kukur gitu. Yen Banjara tuh anak-anak aneh di samping rumah Hawa tuh Banjara. Oh, tetangga dan itu lengoh. Tetangga kan yang gue meneh tuh. Tetangga Dani. Aja sih ngerti apa? Ini tetangga nih Banjara Bangli paling bener. Apa? Pisage. Hah? Pisage. Pisage? Iya. Saya sih ke. Dia berdua tuh terlalu ribet tuh nggak? Hah? Ribet. Yeah. Kita berdua. Apa tuh? Bahasa Jelemu tuh? Itu main apa bahasa keke apa tuh? Jangan sautin aja nyamu negara nih nyan. Kengen. Tekukor gitu. Udah main waleeng nih acara bagus. Acara bagus. Bagus. Acara dalam acara Jegok Spirit Festival. Wih, dume yo apal no. Saya ngapal. Man. Itu macam. Jegok Spirit Festival tuh. Oh ini sekan jegok main spirit. Si ngerti apa nih? Angkone Engke jegok Spirit festival itu kan patut jadi perlombaan, berarti lomba spirit jegok. Sing spirit itu artinya membangkitkan semangat untuk melestarikan kebudayaan atau kesenian yang ada di Jembrano gitu. Luar biasa Jembrano. Makanya nih di samping kanan kiri Iban ada jegok. Oh nema dan jegok. Iban ternyata ada nih kembar di salah satu kene apa ada instrumen jegok. Apa? Bak kene Pak Iban. Tuh cari karang bomu nih ditampal. Tahu ya waya. Cara memplegamu. Cing rencang main mulu kalau wale kan. Mulu harus wale di zona negara nyidangnya festival coy. Bas tumbe ada cing ngajak cang main cabu pangkuda kadang ngajak cing ke Bangli. Tapi encing aja ya ke Bangli kan calon naranggen. Aja. Festival sih festival sih sindahin ngelah yang cara di Denpasar nak ngelah festival kayak yang negen ada Denpes. Apa tuh? Denpasar festival. Awak ini spirit jegok spirit festival. Menci apa? Kayak neng cang festival besar. Besar kemungkinannya batal. puas. Ngora Bangli nih bos. Tapi mula keren ada ke ulungnya. Wih pemain jadi sang nepuk jet makinyoan gitu. Ini ngawak-ngawak geng. Dijo ada jet makinyoan ulang. Dom lep mau ada besar deh. Dok. Yang tadi cangurin cing. Engen. Yang cidot ngalih kuranan. Kengen. Alih motif jet ane makinyukan gitu. Adi gitu? Aloh Neh? biasa yang odalan, yadnya di pura sing perlu cai mau jahitan. Man? Jetnya celepin busung begebogan busung langsung. Ngawak-ngawak geng mani lantas kene cocok ajak medagang gitu hubungan Iban. Timun celepin acar pesu gitu. Yang bawa pesu acar mesaut nyamu negara. Tekukor. Cara Gumenio bagus ge. Di jalan jelek gumencange. Hei, Maya bukit sana sih. Nak medagang tuh lengah. Nak lengkap ada nak medagang ada. Keposiandu ada. Keposiandu. Si marah aja nak cerai posiandu. Ada nakal metimbang yo. Ibu tuh. Awak. Aja.
Kene keren festival. Semakin malam semakin padat. Aja. Oh, penonton semakin berdatangan. Aja. Di balik itu juga sudah ada UMKM. Aja. Dijauhin mana caden cai gumi negara sini dah. Jani Bangli ke wale Bangli uli adan gumi ke bujele. Apa? Bangli. Ba? Bang Bara Li. Kedek, kedek, Benin dan gumin cima lu marah Ada. ngapain Apa? Bangli. Bangli. Bang. Bang. Bara. Li. Si barat dan Cipas ngai Bang Bara li. Apa? Bang li lah luwung artinya. Apa? Bang li. Bangli. Bang. Bang. Bara. Li. lihat. Lihat Bara. Ada gumi liak Bara cingai kan. Man. Bang li. Bangli. Bang. Bang. Bara. Li. Lino. Ada lino warna Bara jejak banyak gumi jaman. Man. Bang li. Bangli. Bang. Bang. Bara. Li. Lingkungan. Bangli. Lingkungan yang merah contohnya berani dan semangat membangun seni dan budaya yang ada di balik itulah Bangli. Oh. Tuh. Daripada gumen cie. Ye, di jene coy di negara sing tadi ngwale ne mone kan ngelangsang bunga di mana. Ampura niki tiang khusus jak jelemahan ini dan sih. Ampunan barang-barangnya. Bani macam-macam cai uling pat-pat tabeh motor tadi sing misi tabehnya nah. Apa tabeh tuh? Sing on tabeh. Yang sing canggih tabeh tuh kena tabeh sugre. Tabeh tuh ne buntar tuh tabeh ada. Hah? Di motor tuh kan misi ne buntar tuh. Ban. Oh, tuh bol. Kle ribet kali emang nih cikle. Ini apa bin kelakle. Daripada itu tabeh, sugro tabeh tuh ada lah. Gitu. Kalau kodiak tuh emang gitu, Cuk. Enggak. Oh di kodiang ada cuk. Sing. Kodiak tuh simpel bahasanya. Enggak. Simpel gini contoh ya. Kan aku ke sini nih. Oh. Ngeliat festival, spirit festival nih, Jegok nih. Lihat tatanan panggung, lihat tatanan UMKM. Oh, Kagum aku. oh, Cukup enggak. kelai. Oh berarti yang perlu orang wih festival Jegok Spirit Festival kayak gitu. Jegok Jegok Spirit Spirit. Festival. Kayaknya bawa kapal-kapal ngai festival. Jegok Spirit Festival Jembrana megah saja. Yang perlu ngomong itu Ribet. cukup dengan Kelai. yang kini lantas jang gedeg sanja cimai antem cang nasi gitu. Oh, pede. Pede. Kle. Yang Kayaknya kagum. landas. Gele. Ya gede kak. Kele. Yang kini lantas. Ni dadong pada TV aja ngale nasi jadi dadong pemati. Gitu. Sedih. Sedih. Kele. Berarti Mana sinetron di Indosiar asal ada pasien bu mati. Gele. oh berarti yang kagum. Kele. Oh yang gedeg kle. Yang sebat Kele. yang kagum. Kele. Yang gedeg kle. Yang sebat. Kele. Yang sebat. Kele. Berarti mani wow. Dadong ya mati. Oh. Gini ya. Kele. Dadong mati dia jo anjir. Anjir itu apa? Hah? Mana ya gede itu anjir. Itu banjir ada di. Yan banjir dari anjir. Hah? Yan tanah ulung tok anah ongsor. Berarti ya gumi mau kejerak empaumi ya. Empaumi. Ah, berarti jelek lo gak dia negara orang bagus. Jelas ini kini tok tekukor. Cara lo gak dia bagus kayak ya negara tuh nelek. Ro. Ah, Hah? adir ro. Man, Sing rugi berarti pemerintah ngejang rumah sakit jiwa di tuno. adil. Negara masa ro maluna. Nergayo dade. Menapa nih benar? Ga. Oh saja misi. Negara.
nelik, ga galak, rengas, negaro nelik galak rengas, tegas. Pantes jeneng ci cara barongsai. Barongsai, nak negaro tuh terkenal spirit semangatnya keras-keras, makanya caro aduh jegok mau barong, mau kepung, Mau jegok misi barong. mau barong. Tuh mau barong. Kena mau barong. Jegok ini mula temen jorok gitu. Enggak. Masa onyo. Sing. Ada. Ye. Mimi. Adi nyungkleng gos. Mimi. Gos. Ada gos dah. Adi nyungkleng cai gos. Kabe sugro ampuro. Bos tepuk saja soalnya. Replay bungut awak. Pas ya ulung doang. Kan ulung. Jebler. Nak celemu nih ulung sing cicing. Tuh cicing munyen tuh. Apa mesti kain-kain. Tapi ulung jen backsound gitu. Enggak. Anggap ada cicing di samping nama kesiap. Oh gitu. Bapak tuh ulung Kan besar. ulung pertama. Seret jebler. Jangan munyi kedabluak gitu nah. Tapi busasun kedabluak munyi. Keteplek. Tapi jujur pedalam senadi gitu. Nelik galak rengat. Kan ulung ya seret kedabler. Tadi sing memunyi. Cari uli beleleng undang mai mulu medem. Pecik. Tuh, iya ada gigis. Jen kedabler gitu jen kedabler. Kedabler dong nih Bu, keteplek. ampunan mereka, Bu. Adeng Bu. Pedalam yang bau ulung kalau mikirin bangun mesti biar ulung dong. Nanti pos. Kan kene pertama. Seret. Bu bangun nih kan. Kau cara gendingnya kene. Ali kedua sih gitu. Cara nak lebihan nggak marah. Kan ulung seret kedabler. Bangun. Sing. Tapi awak salut ane bapak tuh sakti nuang. Ada sakti. Bangun nih ketiga tuh ngelekas dari helikopter. Aduh. Coba tuh kan kene, keteplak. Bangun ben ketoplak. Ane ketiga kene yo helikopter. Set. Baru kamu. Super saya. Ampuro, sugro, radip taro, tiang nih tiang. Agak sing ada ambulan mai. Enggak. Yang ada ambulan bisa lain punya ambulan. Enggak. Tekukor. Cara bunyi ci paling lembut. Caranya bagus ke munyen mising walek gitu. Dija jelek punya cai. Coba denga dini munyen Bangli. Yang di Bangli itu ditawang kita besik sebenarnya di Bangli itu ada logat. Apa? Iya di Bangli uli kaja ke klot lain bahasanya. Contoh. Oh. Bangli kaja, Kintamani, Kintamani. Songan, kini munyene. Iya. Aduh, kini boy raga hidup di gunungan ini karngong bak ini bahasa ngupu apa nih lu? Kangwang bak ini ada di kulada, jirada, bawang ada biar Maradona. Ada lu? Bahasa jelemu tuh. Jelemu lah, tinggi. Oh, berarti nak bahasa Turki itu sih. Turki kan luar negeri nih di Bangli. Itu bu Turki. Apa Turki? Turunan Kintamani. Oh, berarti di itu Tabio main sepak bola. Tadi? Men busal Tabia Maradona oper ke Messi oper ke Ronaldo keteplek. Sikit itu artinya Tabia Maradona di sini ada buat Tabia Maradona. Oh, tapi yang Ramadan. Maradona. Murah Tabia. Oh. Berarti A gitu. Halo berarti ya? Yang murah baju, Baja. yang sepatu, Sepata. jemak baju aja sepatu dhuwur meja. Jemak baja aja sepata dhuwur meja kan masak. Di masak? Masuk. Sikit tuh. Man, Sing mau kejang jangin A.
Tunggal tambahkan K. Oh, di duren tambah K. Ah, di durennya tambah K. Man ye baju. Baju. Oh, baju. Yen sepatu. Sepatu. Yen metatu. Tatu. Yo, pele luka lah dakonan tatu dakonan ci. Yen luka kan bahasa Indonesia. Tuh bu ketu jelak masa kena aru kene bu batis iraga ini metatu. Yen di negara ngoro panah. Engge. Meblu lara. Apa? Meblu lara. Apane? Nih gerugo. Apa kok gerugo? Gerugo. Oh, badai. Oh, dini nak gerugo dini. Sing ngem. Makanya Makanya Bangli nak gelem malah gerugo. apa? Gerugo. Cuma gatan. Makanya bidawat aku nen. Nal, kamu apa gerugo hadi meblu lara gitu. Bemublu lah. Masaot cai. Engge. Tuh karena ngubar kedes tekukor. Ceruyu bagus. Dengar besi. Oh. Ngelodang ci di Kintamani. Oh. Ada desa Kemang Merte. Di Jan Kembang Api. Itu gumi Kemang Api. Sing. Nah. Kemang Merte. Ah. Ada desa nih Kemang Merte. Kembang Merte. Yang ini melentet punya nih. Hah? Melentet. Hah? Yang di Denpasar melentet itu besi. Apa? Tenges. Oh. Pato dini keto masih Masa bunyi melentet? aja. Segitu melentet nih lambat. Keke. Oh. Agak lambat. Lambat, Anak ini ah. punya nih. Engge. Nakanguang joble. Tatumen teo kene mai. Dia nguel lah blena. Dia beli nguel aja gede basengi aja jago. Berarti jagur-jagur anak di Kembang Mertu sing adu keras. Adio. Men aja ke jagur. Gabuan. Aja ke gabuan. Angkat tani maru sing uling Kemang Merte. Engge. Ya nanu Kemang Merte len bisa. Seret ketaplek. Tapi awak marukun kedunda di Kembang Mertu ngoyong bapak tuh. Ade? Pasti sakit ulo. Lah sakit. Diolas nah. Diolas. Engge. Nyaman ciuli Kemang Merto tuh udah bang ke Denpasar. Adia? Denpasar gumi gawat liu. Ah. Digatsu toton ngebut. Apa dana mobil motor punya ngebut. Itu banci ke Denpasar bahaya. Adia? Kene nyebrang dong. Stop. Bapak stop dulu. Ngaleng ampat aja mobil. Oh, tak kobo mobil ke ngebut. Oh, keto nyen. Mau Yang keto. lain buat tabrak ayo. Oh, Kan yo kan kecelakaan dok. Ah. Teko ambulan. yang kayak punya. Ambulannya boleh Kemang Merte. Oh. Nguing. Ija ada bunyi ambulan lengah gitu. Tak kobo bes uli dan pasar ngungu. Benda kau siang. Benda kau ni. Kenyal. Ternyata cicingnya di Denpasar bisa gitu loh. Iya. Seret jedar kenyal. Jele. Orang bukannya mana ada kasus Sunda Wanji. Enggak. Pertandingan sepak bola nih. Oh, Uli di Kemang Merte melawan Uli Songan. benar. Kini bu, memunyi apa pembawa acara. Oh. Baik, mari kita saksikan. Inilah dia pertandingan sepak bola Songan melawan Kemang Merte. Oh, nak main bal nih, nak main bal. Apa main bal? Coba main bal. Main bal. Sepak bola di main bal. Main nak dini main bal ada. Oh, main bal. Orang uang sepak bola nih. Adi. Gara-gara komentator. Oh, oke. Memunyi malu komentator ane Uli Songan. Oh. Aduh, jani wayan ngapa bola pada kulit kerja jadi tendang boy giring anak abana keluar. Iya, jadi apa jadi kadendang singidang joble. Jaga nek ini made cek kulit kelot. Jadi abana kaje, bukan nendang singidang penendang jadi bayu waya ba jadi jaga bola pada kulit kerja. Iya, jadi abana keluar. Ya giring anak. Aduh, selingkah adalah iya. Sepak bola. Berarti wayan setelah selingkat tuh kayaknya punya nulung-nulung ah. Iya. Keteple. Ija bo pizza ne ble. Bang jo kene ngide sa. Ya nama sing bang juga dipasang aja kelengsep. Tenang beli, lamun langsak aja yo sing masuk. Kita buah. Makanya
Tapi itulah uniknya kita yang ada di Bali. Di Bali khususnya. Makanya berbeda-beda logat tapi ragu disatukan di Bali itu untuk apa? Untuk apa? Untuk mempererat rasa persaudaraan di antara kabupaten-kabupaten yang ada di Bali. Bener Contoh. cara mungkin cie. Caro Jani nih contoh. Nggih. Awak uli negaro ngai festival. Aja. Ngundang na uli Bangli, ngundang na uli Denpasar, ngundang na uli Beleleng. Aja. Untuk apa? Untuk apa? Untuk penglunas ge cicila Vario Iban. Suk semona. Ulian Cicang sudah jadi atlet bulan ini. Adik itu. Icang selain dari Bondres yang jadi atlet. Wah, atlet sepak bola nih bisa. Sian. Atlet lari. Adik, BPD teko lari. BRI teko lari. dia mau beler-beler. Nah, agak ada cing. Aja. Main ben ada jet makin nyukan dah dua. Hai. Mo. Hei, dia macam-macam. Itu namanya tipe cewek mahal yang di negara. Adi mahal. 3M. Apa dong? 3M sih nawang. 3 miliar. Man? MMM. Apa tuh? Mental mentul milaha. Tapi yang sebenarnya di negara sih 3M dong. Apa? 2T. Apa 2T? Tekukor. Ini cara namun pun nepuin cewek jegek-jegek gitu no. Geng-geng. Lagu bang. Coba. Lagu uli negara coy aduh ningalah uli negara. Tekukor. Sen. Tapi ulia ke kembang mertu raiba. Intro dong intro. Intro.